Ebusia anope mami say mo work over vim e from by DSG TV. Misa anope but na say dia na no ensem a etwegu e wo oman ni mu eni sekendi takrade e na ye de ba besumu e wo Nsemsem Dwumadze so e wo DSG TV. Ento nyakobon hira sa bibia no woje emre etena ho no use data board dindin. We use to edition you do comment any contributions so e de ba nyami hira bebre ye ni eje nea woni ye no. But I mean, can't you say, and I pay a sinkunya of fiasi, ye be share a ma dear a choir ma a war roller will to me play our economic development. Say, oh, my be koye, say, near my ya way, sorry, a jumemu, near day in a bed to me a koye, ma dear was almost to me a year, and I dear was a woman ye, and only to me a year. Na yin na etumi ade e boost your economy no na cost na nya mema no nko I say what men can do women can do it and do it better and say no nkonya na pay see e wo studio but me fa nkrawo nkrato we e ma wo say nyankopon ya adoma eye Monday ba be spray sekedi takrade sorry market circle takrade market circle ba be spray hono enti na mesre obi bibia woton ade e wo market circle se bomodin ara he wonu na woton wono enyema na woton wono bomodin so be keeping it safe send ya be ye spray de ni spray bebia enti se wonu mi se o kiosk na wonu ema gomu no enye safe ye spray a we wu se bia spray ni betumi akokọ aduane ni mu ni ade bomodin na pack fe gu bebie ama se bo 6 o'clock na ye ba be spray yenkunya be bia na wo ba Tuesday ni se obeton wande na ye beton na ekokodi yenkunya ye mukaw ni ade bia inti market circle for momoton wande wo ho no yesre mu mbomodin fi ene ya nkopim Sunday die umodi na pack ni manyina ye se wodi kofie kra afa ka na fa kofie na omuwie spray na wodi aba Tuesday oba abehye wudwa wedi wudwa bia ne wuni asem enye asodin na ne esi won kran ne kumase no ensi wa ha cause we ya asodin ye say is akola wo se wo ma ne maame ne papa na de ne edetia no nti wa odi ato aso nyame hira papa ene ye say aba na ho e ma akola nya den ensei wo fie se wonim enti misrew ye mpenifo medidi se me maame no mu ye mpenifo we ni se mimpo na me ka kire mu but maka enti maka no patuma yin na fa wo se enya oyo na ye nda ye huso ne ye mpake ye nema na bibia entumi enkoso fine Nsemsem Dwumadze so na ye hia sa na no no ye nsem bia ekekere ya adwen ne de ebeboa ye ene ye ka ne nyina bom na ye de bromidi de nana ama buedi wana ansa na no mama nka ncha o se dwumeko bi na o maso yasin Dwumadze etumi de bro from Monday to Friday enti no mayen konkoji nkrato tia wana ye ba ye de Nsemsem no anase discussion ebe hihese. Welcome to Kingsman Classic Shiswan in Ghana. Dwumadze idun we aye mpobwa sort ye desert lufes lipes na de say pem works na da ebo Emmanuel into bracket Kingsman Classic Shiswan for Facebook and me product ya ibun pem location so am agrek me no me 0247 40 39 80 with us made in Ghana from Kingsman Classic Shiswan. Well, and you know, mami sama wakwa biom say was saying I join here now oni ye ejujun komo. Will be at the comment I said a comment I am mistake because do we have mothers in the studio? Well, like seriously. No, we are your mommy home. You call me your mommy. When you want ma too. What? Me your mommy, so don't say that. Mommy put no one studio ha. Why? And the DJ say I want to be they say Speaker of Parliament we're donating a 3-month salary, half of it. The fight COVID-19. My catch COVID-19 when born who by you because I'm penny for what's so muy yo. And it's a one born who buy a use sanitizer CB, a use to soap PBA. Membre me o man penny wati, and you're not offered to buy it. Into a meca say, and our man penny one for COVID-19 and as a coronavirus and qua. Me to about mouth. So I said, Anna let me win the mean country. Anna me win the mean country. But all the same, you boy a home or they say a boy who mine.
na coronavirus enso emma western region eno am posti ade bi to Facebook page one obi bisam amana info na wonya we na mumu tu yakoma bi anto wakoma suspected cases but thank God say ni nyina mu no ba kokora ni wono ma positive no kra so bi enye bi na pending ones no so no na bom pa ya hwe nyame ni mu say ni nyina be negative ntemo bi comment we are safe yempenifo no so je de ombeye bia na nyina ho atoye ntemo bia enso na anope no mamifo mpenifo mienu ka me ho miensa so ena yesi konyawo bia ha ye ba be di nkomo ntimo me mame abena bochi madam abena bochi wono oye former women organizer at the NPP party no and also a party activist and also a business woman, so you can imagine nipa bako she no say so she no ba yes no what to wish meet until they come in yabeda no so be who the person I'm talking about. Just take time and I'm say me mama last week didn't share your next year ni share okwalembele social welfare department or honing be and I was a former assembly woman edema takrade until we na former but we na studio I say I don't know whether they'll go again or not, but Auntie Mercy they no so won't go be no even Auntie Mercy me selebe kwachi hunter never can zuma like a hunter like a Fante o fiasi enti no penny for mamu nyina kwampa bibi avoko aduma menado ye kodie nyame adum apoken pare edanyam nas so I said the yano mama so be catch no yano mama kra enti mami o hanta de mi yefi abo so nya hanta ni enti no Fante apome mpocha nyame na ado okay no so enti mommy and then ye share dia emma role ka role dia mumu betumi aye e abo economy ni manaide akoso economy de efie de wo ho asori de wo ho school de wo ho bibia bi enti e ka se women in economy ana se emma omo dwumedi ometumedi e de boosti ya sitne mu ni ade a ye kan sana mbisa se na siti ase fa no ene sa menti ase wo me mama abena ho no wo waye business woman ni ade sika no kra obebe woni me mama Mercy mopacho madase na nama ye tia hene etiefu nyina ya na ahwefo ho na wo hwe hen bebi obi a wo bia ye da ho na ase de wenya mbro na wo betie za ya baka ya za akere won se yakade mmesiafo ho no wuro ana ho no dwumezi a wodi bo economy ma oboa papa mmesiafo di dwuma bebre bible bi wo ho yene fefie bi wo ho nyan amanyo semu bi wo ho na anapei kakra makan de obi bebi sade besia abendwuma na obotum wezi no za aboa wo fie ana omani mana nzame bim emi amigina me ye besia dama na na mezi kan introduce me no me ye churchere nyi me san me ye business woman me san me ye activist me ye former woman deputy woman organizer wo efia constituency na dama me ye churchere nyi minzin kana memfan school iya yakọ classroom a yetum ye hunde moframa mesiafo ba start woni menyimfo na akọ but mbirbi bodu no na mesiafo na wodoso san ibenyimfo wa classroom no hono ha drop na mbenyimfo na wọkọ ya hwe so yebohu de mesiafo na binum ponyima azesan dam mbenyimfo na woye no nti za mesiafo waji to hono do oyenyan former first lady na nakọnedu wo hono beji wo kwe wo hu de owode mmesiafo no ho na yetete hono ma wo bo omanu mo pa because mmesiafo wo omanu ma o mama nzama oye stable ono nyeden se eye besia akọ school ye wedwuma na se sabi benyi bi bafa mpo na wanye ohwe o sana abadaya mmesiafo wo nti
will take time wash one mano ma or man no moje. Them are you to me yakan wo Fante abebum there or say akuko nini be and you are the base nature. Oh ya mbesia for na most at times. Ye hunde one by the way chief. Akuko nyin biare nyi ho a ne base nature. Oh ya bohu there nkoko ne se wo so a ho ma me na wozi nature. Mbesia for ya wa bada pa benyini se bibi nyifia. Obotum wa asor wa kwobodam wa kwagine onfa no ho dama yakan was oba tan no nyim za ne babezi besia ba manage bibi kakra wa hwehwe ozama ne ba ma wizi nti okay nti mama auntie Messi. Yes, my dear. I say see I say moji fast ning na. Yes, o dey eji. Ember. Eti I say e man no mu so mu role am play e wo economic development mu no ye nhwe. Yo ozikan ma so ye be de razasi. Nya na aduma nke yente ha. Wa aboye ho ban ma na ma ho ayefie. Oh, we shall for so I the man yes de na nasi. Guy ba ko fie odi ne be de wan cha hwe. Anya hwe. Bia na mi chiro nhye no ho. Nta chiro obe yo fine. Je wo boni timku. Nti ye de razasi de ma ebisa no ahwefo so ye de wona ase de wa ba wo tie hen. Na mo wo man de say ye ka de gender equality a de ma wo ye tenants gender equality na e pa kire de benyin na besia hene edwumezi ana hene igina bio opportunity onye kwar yenjina dua krodo yenka dedam nti nya de awo ba benyin na besia na aka de we yo no ye benyin nti mon university na me be yo no besie yo no mbom we fie na no akọ school ewi obotum atwro nti baby eduro ye tena ha there be odem ho equal opportunity no na ho nyina se benyin no university a na ye be sere so da bata na o ma besia no so on university na onjina pempendo se sa na se ye kede wo jina pempendo bi a oye the role no ho na role no bem ma awo benyin no botum ayenda ma na besia no so botum aye o sa de we kosua azekor wo enyimzi kor nti obotum aye but aye na pempi no ye de ye no e besia no mfisa ontumi ye dem nti me ye de me sister orikasa no se benji ampaso benji bo hen na ihe no ye ntete wakede ye culture ne kire ye de besia kwajazi na benyin oye de na oku school but onam de benyin be na fie bo hunde oh onto dem so nice ye mma mesiafo no kwana obotum agina pempendu bi a obotum aye menyinfu ho adwuma bi a ye no po ye tenekira obe ye hu de ti besia pa na oye de mazia ampa so sie hwe omani mu a mesiafo etitrufu bi wo ho ma honi nyimzie okosuru nti no wenya gina bi wegina se empo as one otutu menyinfu mu a ehu de besia na obo no ho moze ne sin benyin no the man na say benyin so ezine ka sha gina bi a ono so bohu de ono so obo no ho moze ne se hena adwen de oh secretary de oye mesiafo ho adwuma oh receptionist today oye mesiafo ho na adwuma nanso benyin bi botum wa handle the me position na oba handle pass there oye besia yambra hairdressing bo na meyifu bi wo ho ye hairdressing na wo ye tirankasa benyin no enso besia so ye tir nti bi wo ha bo na fi ai de benyin bi wo ho ye tir fayo na manful push esa na the equal opportunity na wenya no e wan se ye man oye besia nkote na kire ye ma mesiafo nkote yes so sunday ahyase no na menyinfo no mom no wezi kanecha mesiafo no but this equal opportunity na wa benito ama sisi ano we rub mesiafo no so rub shoulders with amen yes the male important family after vast and engineers na dey e won na say yen mesiafo work with the help of the Benji conference here work here yen campaign current one so yen first ladies wo here yen current yen mama Rebecca so okitema origin one man ye boy yen enyu egboy there abata ne pi na nka one ba tene fie no sisi a won tene fie bio won ye da bobo amam ntanaje bo no so do tu no ho there me be wa ye doctor the most me be ya doctor musu be besia mamu ya doctor nti bo na afi de me doctor seminar pharmacy seminar eyi na ade na nka yesi meyinfu nkote ne wo ye no na besia furu ye bi flight
air hostess what's me you focusing na when I ride the yes and pay for what can plane we can find into make a walk a plane now when I we machine that I say plane abim hey I won't fancy we am shame myself for suribi na dai na mama kano at the two day am equal opportunity now over the whole thing one man pass myself so ye nyina ye gina duaboko ye gina idua krodo ya ye dwuma ye za bo oman no man wetumpon. Well, into mommy, yeah, see, I won't check him out there, my but yeah, she say a man, yeah, said it to the pan. I will say, yeah, she say, church beko ye, yeah, she say, mine beko ye, and say, boon to a baba mine, and say, put to a bay, ya warrior moo, ya sitting in moo, ya need and call for a non for sheer moo. Bia efa ya mu mine mu ni ade nyina ye hwe dia yen kasa manu ya sedie o e wo se ye ana se ya sedie e wo se yetumi ye etumi eboa ye economy na etumi develop. Now let's take oman mu ana se center western region has say for instance say dia e manu e kan ya say most times we are looking up to a member, especially in this case of coronavirus season, is here. You Kasani, I say, and I say, member, most times, so they are the one that we are seeing on TV near there, say they are doing something, they are doing, but a man, meaning say, so now by a move. It's a mini auntie, Abena, and started and no. Nana Mama Dasi. Okunyi bi kade, setiti benyina, atiti yimpakwa. Nemom setiti besia atete oman dama elibisa no mesiafo ye pray ro papa oye nya ni Jesus Christ wi mesiafo de wakobodo hu de wu na wode kire dam coronavirus ya wa ba meyeru wi enwu de menyufu bebere wo hwehwe adenim but oye nya mesiafo de abenu pa amanyar kwane de won kogom na won kwatanaade osane semesiafo yi ho wanta naze ma emba na ebusia naze wenye bi wanta abasem na obesi ya ba hyede mu mpo ewu ansa na coronavirus na la wa ba aboche hey emema mesere mu pacho mo mo dia afo mu dia famra wati fajo ni Facebook because me ma me no omo ya agi we ni praises ni na afa and it is who help me obetumi e do comment about Facebook and I say obetumi from me line so on 0550510712 0550510712 now so the wadwen kire e de aban se ne me ma me no afa de no ye gi anu no ye gi praises no and obetumi age mommy to aso mommy nti dama yarka no wose benyin bi oba ye bibi papa bia na besia na odi na echi ye hwe hene man penyin decision ori taking dama orije ma rokoda na ma me Rebecca Kufu ado na obo na echi dom nti no nam do mo de sunzi pado mo shala odze ensampa odze branhan Ghana fo mesiafo ye bomodin bebre ena se kede doctor mesiafo wo ye bi na hono ho ozin po abada da hosen oye menyufo honden mommy oba bi ohonu ma oba bi ohonu ma se ni osie ne ne mba makra sometimes ye oh oba ya onye no onka ye de binyi no yi ya hwenyen nyen ma mi frima opara hwedwuma orizi wo sana fotupa na aza ozuma nyen man penyin ena ntama ohwe do nkrofo ohwe hondo na adze nyina wa mama ntama adeda na kwem se bibi wo ho na fis o wode ye enyin ye ya obefra wetufo first na anka na bai karisha for baye 20 akodo beto san mba na wote danon hwema me osro wusu dwuma wozi nti wa mama ntama ya boko mbesiafo ya wa bede nti ye bibia yezikan yetufo ya kasa ho ansa na bibi esi na benyin oba ya na akoma gidigidi he wo ma me se no so han koda popopopopo anfa som bi mbefie nti ye hu de mesiafo wo ro papa wo place mesiafo yi wanka menyifo wontum nyehwe nka wontum po nchechero man osanda nya mesiafo no na ye
mo mano okodo no anti Messi sana one mum ya adwen sa me nyini ya adwen na mo ya hand time papa I just say na wo onfo boga bi anya swan anedi na answer na mabo no de ne ha maka de demo coronavirus ya wore wa be ya wa bo hye ni nya adoma ye hwede ye bobo ye ho ban na ye fi de meyi ho o di ka me dem panyinfu na ase na especially young president amampanyin na ozi de makonye egufo ma na aboafo roboa na nama ehu de mesiafo wo ma woroboa mesiafo a doctor fo wo a woroboa na ha na America de equal opportunity de binyi mafada me colleague besia wo ho ebebeyin na besia no ho ode okono onu beka de onu no rokọ camera na enyim akakasa besia te ye chiro rubu adwuma nkasa na so to be ho ne akade opeyin awukọ kwana musumu hwechiri no odinsam na ahye na no na nye da odasam ahye na no po de otai nature na rokọ wa kaka asam nti se hu de woyi no frido de meyimfu no wodi enyima modofo mo tai echi no oye dress mo di enyima orokasa ete se ye na ye mesiafo no ye techi no ho asam anyen no woyi adwuma no hwe aye hwe mebo hu de mesiafo ebia na chire bia nyipa ko na ode enyima onye director bia oye deputy ana oye yi ana wodim ankasa anesisi fu mesiafo a doctor fu mesiafo bodofo wogum wo ye adwuma na ankasa but I dey say yen cheda yen fa statistics mbe de bia yin mo mesiafo dodo a wotide wakaku no ho ana nkofo dodo a wo ye de wakaku no ho esoja fu wokade wokọ boa wo northern region wanchirim de mesiafo dem ka ho ana mefu dem ka ono wanchirim but ni adwunan de oye soja nkote de soja fo nkote ni wogu ho but na ma mesiafo ka ho dem medical care dan ho ba bia se ogina wonu mum me ma na me is okay you for the lie of we and mesiafo ma health officers environmental officers and na mesiafo okay amena me hwe mo hwe da me eyi na anti minim da mesiafo wote ye chi na se yare badama ahantan no dra modofo ayam pempi no se besie kede oreye ahantan na owaza wehu na oreye mo wadwuma ma na me da adwuma na ano na ma kede wo me ye ABC SEO mate ababa na adwuma no wonye na kokko awo mpocho wonye ni pocho etumu de se wonfo de manyi di ne mo ode ayeden ayeden it's about the aye straight onye de ya hantano but aye straight okay put that straightness there so that ama when who dey say yanye de madam ba no bofu say yanye de onu no ma ye kan de besia ne ya hantana na oye de bi osanda ahyase no ofofo hon and wo pede wodem fofo no wozi bibi ho ade ma enya bodomi dago no tafutafo baby na anyi de enti ohun ne dem on fofo osanda ejuma woza ahye ne sa no so se wanye ne ye nso a eyenkuri ya na yebeka ejuma fu na nso no wodi problem ni nyade ba mo no oda no enti besi biara oye eyina ayam nana hwehwemi ye bohu de onti dem kra ne mom no oye obi obra no ade oye obi oye ne mom so odu na ejuma da on fantufo obe manenyu ayedin wo ho eni ntira enti dem no bandama na bo na ya ye nuanu meyifu wopede ye kan ye enti so eyonye otedam na hwehwemi ye de onye ana ne straightness no de ashim on work do onye Mr. Bedidasi oye woman organizer the time no oye woman organizer no oye den no make sure that dem be akoye enti nyama no koye ya bisante ne nwanbira ai ne nwanbira ami so me adwuma na se me di hyew sa ye nde ye ndam na sa ye nie menwa babre wo do beka da menye he me yi so be a chewe ho a nti bo hu the next step no ye pede antimesi ba be do nti wo me ende wo ne wa keka won ho tententem nti bo hu da maba na bibia akoye no ye ba srestro yes dem no te oba na adwuma ye mfe nzagor nti onu no ma empempi no obi a oye timi don page adwuma ye na fe orubo besia na kire na besia no no nenwa oye de dudo okire no ho oham ana ohyeha hoba no nti mesba e ka ntenye no na onu na ma meja akirem ekesi well enti ma membi se adenti na because maybe so say enti na say aton ye 2 minutes eya na aton adenti ye to 2 minutes ma mema no isro yenye bold ene se ne na mommy ene dia ye ka se mema be ma betumi ene se ne sheda ni ho oye no oho ma pacho membre mu kakra mmesa fa yanto anya ni tumu ma thank you mbenyin
Sa? Oye embra Troy sama odawo. De benyin onu nyi fie bia niti. Onu ya adza hin twira mpanya kopon bo asase no odito de benyin be yeti. Na se benyin be yeti a oye enyizi na obu na yezema mbenyinfo no. Tede mpanyinfo bu bebi de se besi atoto a otwer benyin dem. Na sisi amraka sa kyerwi mmesiafo itu bebre twetwere nya ne dem. Mmenyinfo no dama yakada coronavirus biri. So onya driver, so onya mining worker onye ya ohyedem. Oye cheche yin ti dama miti ohyedem. But mmesiafo no wokopado, wokezigwa, wona wodze ba na wohwefie. Benyin otumu afekor, obotumu egira hodo obowo 10. Onyi bese yi benya onyi bese. Beti besia yakopon bo hene sonko. Obe take time ansa na 9 months ye the crow was aba. Inti soba yehwe ne ye. Dem amazing kana ya wa abade sin bibia nti wo mahia ade bi so da yehwedo a yehwedo ma oye fewson mbenyinfo. Nti enye se ya tonto me na dia. Yan tona ma ho. Mommy me ba o. O se eye na etoda. I say se mema no ho no ma de we feel reluctant. You feel say oh na se na de beyin na beyin wona be say de ba be den wo ho no. Yes, oya za ye. Ti da mo kan enyizi ne yezi mameyifun. Oh, mura, awo enye no kakasa na. Oh, mommy enye mura, awo ba wa side ko ejuma. Na beyin wo no ma wasa enye mesafo ye ko dodo kakra. Especially ko school ni mu no. Wasi reading mesafo enye ne fa class from school. Na say awo beyin fu no na say mesafo so ma medo. Okay, Fante wa punish no amo reading. Ebe fre beyin no me ya. Chi da onyanko beyin no wa kede mamembo na wa bo. But why never ye? Sister. So what more them opportunity there for ye bibia? That wa punish show there. Yan mesia for you wo tuma ye control bibia. Thank you. What's amon? What mpo benyini bi? Bia na osho wenyi bi. Aka chende. Obodo wa mo. Ama wenya kono nyi wezi nkomo. Mesia for ye wo tum papa. Na mo menyizi na oya yezi membenyifo. Ono nkyere de wo hye no do. Ampa. Na afisu sie wadwuma ma. Na se bia awo na ede adwuma na ana mesmanyu enyu nkofum bedi nkita ho no bonde wo assistant bi wo ha na aka chende okay awe besi o na ede adwuma na do na aka che wo assistant penye kakrabande o dem a program record dem azi record nti awo kona ka yedam oza asuman na orukọ akaye besi anu da asuman no ye no no nkotum aye obetum aye waye mo abrodo na mo the boss papa de on pedo de na nkotin na origi eyin we can be the teamwork but besi also no so obeye no mudofo oyan ye fa ye ntumi nche wo no mesiafo ne ne kase ye beya ye ma hunka bem medase na memfo no mka hwe fa se na mo mi kase bible ne kra kire se e ma no ye mfa ni die ma mema no ye mre ye ho ase enhye mema na se ai no kwa se wo ho ma mema ne kase wo beye so dia mo me ne oba bia ni wo wana ai no kwa enti na sisi adam ko opportunity ya pede mama won ka mesiafo ne hye se ba okay no ordinary de ba amayo eyisem kakampa so assembly ye assembly issues a mesiafo ahe no wo assembly kakra bi abenti no wose won pede oba musuro the boldness is not there. And then yen jai say yen me man hwehwe ni mi because me say I said o wo mitumi mi siso ankasa mi see you kwa mitumi mi siso but yen say ya na do we na pana jo so de e ya fa che but me ni me siso awie dem not say but wonderful yen yin siru de yanko na mom yere ye ni ye de ye adwuma yen ro nyi de ye behwe de na me bi bokodo ye wo rules bebre o hwe besie bokrade obesiesie fie obaye day obaye nyama pi wo fie beyin ba no we na se be ma no so ko adwuma be ma no so officer why no why say no mo ye no ho oje ne yere na namba ho ewa dem no wodi hye na say ewu ye ro na tete amamra no so kire hende beyin onye jazaze into onye hwe enti bo hu de academically mpo no na beyin ya de sin besia no sande onuru ye homework no besia no nwa bro ye ezban ori ya de wo fie ori ye dey onuru ye ezban o ye no beyin no ori ball oba wa be no homework besia na enti be ka de ye ma equal opportunity na ye ma besia no se beyin na besia no ya de a ode beyin no so ye bi
okita chance mo de okita bi odo ye de na odi nyin nti odi nyin no onyim de metumi sufufur metumi di waka besia no so di waka ye nyina ye gina scale krodo eyiro ko ono no ma de mpuntu no omma Ghana ye tumpo no sisia no de se ye de fa de me do aba ye ne apuntu ye nro na ade na se ye kede ye ni ye ya modofo ye mbre obama development why you thought well e was ya share ema said ye e ba no say ye develop economy na ema ya said ye I was ye na say na man si church na memu no me mama nkasa mama ji praises ni na o we say you hosting me man na so one party but man nkasa me mama no me nkasa nso me ya mama ya ji post ni na e dey free musem so mommy let's face the facts here say ya me ya wo mi sima utu ya me ya wo mi oh she yes ya me ya wo mi obo se be ma ni be ma bem se oba no so be ma obo se fe se oba wo tutu nkuku be ma wo konsu oba ko kopra dem ho no na mommy be ma no ntimi brother dem ho no ma na obutu tell me say they start wo musa nti na sisia ye pedam equal opportunity oh but ye na ya start ma de na ya ka nti ye rejay education my sister like bibi there equal opportunity yepe ya wone dadaw benyina ya president oba ya president ya wo bi we wiaza afa nyina da ya wo ya ba ma nyina ba waye oye nyina bibi mani mu na ya wodam primitive idea ne de besia na wodo ye de na da me bibi mani mu oye nyina Ghana fo menyini ya wotu kono wakwa abrochi wonye woye no meta obi hwaba warane shift thank you obi hwaba na yiru kwa adwuma ono so ba no so ye adwuma nti se ame ekede ya repra ya tro dada ya wono wo na mmom enyizi na ya za ato ho amama nyantraza nyame wa akede yenye enidie no ya akọ echire ya do so bebre eti no mummy ye hwe na enidie no ye de ma wo mususu ampa de but ye rise because ekamize mummy wonim say you say ye pre gender equality ewo ya sitting wo say ye dada but afi na ye pre enti na women's day no say team down so no say gender equality dey ade realizing the rights o man penny wife or body roni ade nyina it's because ya that's so and I will say so that is the main reason why we call some of the offices we call a company simu baby ya say oba num enye say be ma num enye say why because omo away money who say it's either we are not taking the opportunity to work on it or you feel say oh we dey be mejuma enti na ya ide ya daso meba na na ma yenda do kura mesiafo yenye ho rehwehwom papa yenhwe de wurbo dwumezi a ehwe other TV stations na mesiafo no woto ho no bo ase waka ma eta simposan mesiafo yakasa pa into no mani bia wo ho a ncho wo de hon communicators no wata wonyi mesiafo wonyi ho ni hia nyana yakogu ma yakansa mpa no nyana yakotwa pra yaden sampa na yazeba ya ban politics ma mbesiafo yakasa papa nti nyana ya spread asam no nti se mi obi kada mbesiafo wa jeja wo ho memenyifo wo hye hono da na bibi da ma nipa kono menyini ba gichim mommy me bawo yen hwe se wo ba ye na nim se ma de bibia ye business bia ye possible so ba betumi ai den aye yi mema ni fumo mo no fa se traga ke se ne po mema na gibia omo ye de wo mo ye but na mani bitifie ana se mani bit won mo ka se na amede se se takade amede am de medwo ye no me fadwumo no nya me se fadwumo sa comment na e free ya no na epie no enye no ntina mema no so take it out because mema no one they don't have anything no but what they do is they listen to what we speak out. No what do you na samna no modi ye so adwuma mo pacho oye binum ho culture a wontie mbesiafo mo wonye adwuma nti women's advocate wo gudu wo church nkakra de dam nkrofo a oye ho culture de mbesiafo wonye adwuma mbesiafo wonye dam ni nyina bebra ase but ya kwohina enyim pa ya almost 70%
waka by 30%. You better million for no crown. Auntie Mercy. Yes, my dear. And it's like hallelujah. Because mommy share no my embra worry mukakra and ne Bema be worry oba no na abontina wo chiti. Na many madam be a discussion, a debate, and I'm catching your mommy. And yes, sir, a be a man, ye slow man. But you know what? Ye take it, your dignity, your reputation, but a man, no, a phone, a year, not me, who be man, who chow, who ye name, I mean, me, dear Sabby, I dear Bakuna me enjoy, who say enough, and for no me, Anna. But your mammy fire into dance, Sana Yabado. Henry row, but ye row, Nakasa, on ye then. Messia Fu Yenny say, oh, ye pee where you're home, Yarisha by Yari, 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 the mazin on ya can yes, them what it say him. Only to know my amazing from why you near Cadam, Siciano. The more can you was be brave how was support the mazin, Madame Cassaya, Bessie Caday, Benin Juma, Bessian Juman, off you. Now I could do so the yen, you will to me a face public. Able to me a decision making, able to me a Kayanajan. Well, in Shabia, what she say, yet to me, Yadi why shimbi. Said the Mazini Honor said they may excase or pay Yanu Bebrea. The man came in full befa. The man send me so kai or pay Yana and work a day, Miss Afuya and Watanfu. Into me funafa, into Mondo also Miss Afuya and Watanfu. No work can hear Miss Afuni into the boom. I was some young fan bro, shall there we uncle. Beginning him then young Kunya won't have a phone. I will be seeing him there, me uncle be seeing Kuni, so saying on your near Bessia. Is that Miss Mortina? I would have been walking into Abuma, into a share near. Then no way be seeing him there. A rabbi, sister, no Kuni, or your man uncle, and I mean human. No, I best me penament turning down. Dintra, because what a day. Yea, what time for Intino or day ye. Intino Waki Kayentra Bumnia Candam. On the Subatin. Our you will fear in the Asham from a Yasha Kunaka. A Kunia Yasha won't come with 1 year on there. Oh, I have been see a funny wolf, you know. Also, my new. Oh, you dear, new. And Mabra, and I'm with my uncle. Okay. Ebe, sister, oh, Aboko. Oh, so okay, oh, I cannot know for it's a may why you there. Oh, now, and young member no would take you opportunity to take opportunity, no, or near too much. And you crumble, mommy, young can crave become one more mafia. But officer, we are not sitting at the discussion, but we are going to say the truth as a general. You want to say the truth. Oh, we're passing kind of crown. Remember, sometimes, remember, sometimes, Mamma, because of Bobby or my Bema now, I know, but a quite a rainbow first to buy anything. Or Phyllis said, send a mommy kai, Bible, send a Bible's okay. So my best should be my last year today says, and me, Jimmy, would you crying? Eh? Wonderful. Oh, then I wish I would tell no, everybody shuts off. We were. Nay, a bisa, and our counselor. Nay, a bisa counselor, Nasem. Nadam counselor, no, on no bet trim day. Son, I am a well pea, not cheat bimino. Are you miss half away? In a woman, may full come away. Now, our counselor, young Ben. Them equal opportunity, ye near per day. About an wolf here, wash a woman from an. My ye being near by ye, or mine, a Jumayafo, no mine, no puntu yam or mine, no puntu aquadono. More dear in day. Casse before. No, you better see a from Yanka, you're a bayin a juma. You're a bessian a juma. Yan, I may for ye, nipa. Mamma say what to my yen, could you sabo to my ye? I join the sabo to my yen, I've been to the young nine for yen makwan ma, yen to me and them. May the slow bed, Miss Afono, yes, they need them on yes, since you can obey the can. Beginning the can you to me, you able to me, I but being no better can need to know damn. It's no, some madam equal opportunity, neither be an worker, I be in a juma, if you to know back. A point to know but to the my share. I the young bubu amanando, na a man to be 100 days no year, home is a free them, no way you yet them, na any yamakwan. Yamakwan de Bessiano so, or indeed you may be. Share Yaban assembly Yamake, Miss Afunu, Cacabino,
na kakra na wo no wanze dodo na wo pada wo bada wamba na wo ba hye ma leadership skills ni ho so onyampa osuro nti no ma ontumumba nti o madam role anka besia wa assembly dodo a ni nyimdia o de be can decision making eyi wa assembly no bo na wa ma ni nyina hwe oye den ye na maternity hall wo kapada wo ka yedwuma wo hall ma wo besia me funkote no wo koka discuss na ame besia no sebo wo ha motumpo ma akade even washroom po wo for the madisi wo Sunday this is it but me funkote no wo kwa wo so onyim da wo gira ho ala wa ye dey nti na anyen nti the decision making process there na obama impuntu waba no puntumba de bia ye wi ani aka ye nyima ka ye fe yin show Sunday one consult besia biara ma wan fa da me nyimzi na mba me ye hu de dey nti ono no obama oman wetumpon nti so be ye mpo a enka se assembly what's the 30% be a work for one? I dem my for mind, you know, make assembly. Hey, you know, no, assembly means actually now can we some my equality. Our assembly. A decision making. Yes. A decision making, no, okodo. Now what your plan? What ye ejuma? The men you made in other woman mesiafu so kobeya. And can mesiafu 50? I dem me fu 50. Is one? Yes, say him 50-50. Ono yari dwena ne yim dey adwena yari dwen no na nsehwa eyi ayere zeba no obegina pepepe na he nyina ye ho atohen ise me so tena aha but so wan bani dem a na chire yem puntu odo obo mani mu the economical it will come the be on balance. Okay. And you know, mami enko Facebook e na mi join with your phone ni e share so na che say bibia me say e ma nka nsem no ngum so mun kasa. So man kasa de praises no because praise from Jesus Christ or the man from tete. Thank you. Or the man from tete nti say man kasa e de o. Ye ji so na ye njabi e Fante won. Me no bu so phone ma join your Facebook o muni e share live no. But rant no beside say e ma wo studio ha say na o de me show pe ye na your mothers na your studio ha say enti no for su kweku woni e share live on Facebook na na message GH so join here na me see na free kan na bra yo element kwesi ase do say Accra make slow self quarantine but ideas always make my days God bless you people God bless you too yeah, tene ya kano quarantine or no quarantine no. Yeah, ejuma yini da yeji yeni sa. Nana beso say nice show. Thank you Nana. For Sukwe ko say Madam Abuna Boche, please. I'm watching you live from Western Ukrom. It's Mama Obiara Dadao. Okay. Mama Obiara Dadao. Frank God, Ejino, say good works. Thank you very much, Richard Case. I say Nanama, you look beautiful. You're looking beautiful with your costume. Thank you very much. Hey, Richard. Hey, Richard. Please tell Madam Abran that we miss her a lot. Tea bread from Efiokuma Zongo. Okay. It's tea bread now. Wakasa diacho. Mawari, why? Mawari. Meshu bia. Nana best say. Best comes from the west, the crap. I say I'm watching live on Accra. Yo, better nature, no that's it in a quarantine at children. And the Clement Fuzi Amwa wants to one year share live on Facebook. For so quick was I say please extend my greetings to Honorable Joseph Kujo. Okay, the great man for a fair constituency from Mama Obiara. Okay, Obiara Dada inside Western Ukrom, you know. Honorable Yechia Sonko from Ideas TV uniform, friends on Facebook, Yechia Sonko. Frank God, okay. So, Fosu, Yamisha Asa will join you. What I say good topic, you yate. Oh, the man for dear ma. Nakas a good topic here. Can you go so? Abdul Hamid Zak, or say, Madam Abuna Boche, members of United Zongo for Baumia are watching you live. Former women organizer of Efia constituency, you are indeed a mother. Big ups to your colleagues in the studio, not on the studio. Thank you very much. Auntie Abnanade,
Okay, chum so ba. There will be a crane. Obi a crane. We program And name many do it or more. And no, say we hear man more. Because so many do it. Clement was say element kwesi ase do say we don't have anything to say as a man because our mother is very professional. Watching you from Accra, but 100% study boy. Oh, okay, all right, I hear. And it is a money baby. I can ya do enough. Ya take captain enough. As I say, Madam Abna, you are doing great. You, or that's it. Hey, for so, Madam Abna Boche is the best woman I have seen in my life. You, yati, that's it. My sister, I'm enjoying myself this morning. Good show. Thank you very much. Clement Fedu, also one share. 4 more years from Mama Obiara that na de on kan yi o se Mama Obiara dada o on kan yi mama say I say ni aje o sere mi Jay-Z so on here share live on Facebook. Isaac Yaufori Inkum I say keep doing a good job. Okay, thank you. Ni Awule Bossman also on here share Gabriel from Pon, we producer ba ko pende wa studio. No dem nene bekun e backstage. It's any problem. Gabriel so on here share live on Facebook. I said machine e freeze you. E freeze me hu dia menye biem. Patrick Atta Avatar I say Madam Hostess listen to the mommy dia you pacho chirem mommy dia na mintie no. I am watching you live from Akufo-Addo highways. Yo Mate Anaji fie okay. Mate why? Mate Facebook for. Okay, so Patrick Atta Avatar say what she's saying is true. Man doesn't need love. Man needs respect. That's how we interpret love, okay? And we shouldn't tag someone's choice to a man or a woman, okay? There are some old ways our old parents do. Do we need to adopt like respect to husband and change their own of not listening to the woman, then know how to take decision with them? Okay, so the person can say from your old ways near the end, we need to listen to man, and we need to also listen to women and take advice from them. And this and say one tray ahase. I said, Missy Machine a freezing tin, Mammy Woodia Echo, okay, Taye. Lawrence Darko on also near share live. Abdul Rahman Zakari on also near share. King Bola say good job. Not have the good about it. Okay, right. Ni na can we over my timeline so Josephine Elwake. Is my phone so show. Also near share Bernard Brown Keja also on near share Nana Kwesi minister on near share. What this lady is saying is fact, you yati. Bernard will say good job, why? Keep it up, you thank you, why? Bakunya mi fan kan. Tinana Kwesi minister on here David West on here Gabriel from Pon, my producer, on here Priscilla Ohino wa Prissy Bibiati say we quarantine, I know. Or say the fact, okay. And taking Solomon soon on here John Cobbina, Miami Uncle Boasi, on also on here live on Facebook. It's mommy. Sisi anu ye bisa say edie na ye man na wo se efri ase ye na sa mema no adwen say omunkwa no betumi aye we e man ntumi nye we no e betumi efri honom ka ge ntumi li efri honom but ano be brase opacho me da say menyi no wada wajitu washa the whole world It's Mother's Day papa ye observe bi so wada one be nansanya na de rubo from aye ho dede ma oya Father's Day kakra onu mpo wabati na we atwem ko nti dema mepeda meka bibi kakra wo de eka awaresam no awu besia na eba ma mo ho kwan ye wasem bia ye ka de ye bunyimpa na ye nsuro nyimpa nti se obi waro na se nyimpa kun ochita ukunu kwa otoba menyen begebeje ye wo bia no wa ye ready there on sister motanyi moti but awu besia no nda befa additional motivation ezibaji wukun
emi amigina we ntumi njimu kunida marigina na manamorgo mo hwaze matindama majimaze. Oh, okay. So ya ketesia o ya okita hips bi Coca-Cola shape bi o ti de no koko tuntum o chocolate won tumi ni. O ntumi nje. Se yareka life is rekwa aguna shedura obi onyimi bia nyaza egbotum adventure okoba damu obaba no damu amajeje no do. Oh. Nti nankasa obebre onyaza oboko but the education no wada ahene mesiafo as yeguda yenyo almost 70%. Ye manye hu de ihu benyini bia at that particular point no wada hu de or you engage so worry that time na ebisa wo de na benyi na abade na oyen ma at that age no on worry be your problem be your them or wada your research before you say yes to a man. So ye tumi ye dam zamana enka the world will be a peaceful place for us to live. I can be there then na yebeye but yebeye in there me ye gudu marka de ye almost 70% no yeba ye education yeba stand no yaba kada mesiafo yakasa pa broadcast le dwuma no o ye hene mesiafo hene de nti yebobo modena yama education there mesiafo ye dam ye hu do already edwuma na ye no ntutu film no kura na waye ho galam say no kura mesiafo ne bi wotum waye nti yaba manya no ho education ye hu de mesiafo ye somobo papa because my yet no eye ohino eye omahino ye sub chief besie bia oginu hu di de se benyin leba ne chana obuntwa nti that means they are under us washanya na say na ye giye no hu di na ye hene nzama bi ye amadame menyinfo no we hu da ye nyina ye ne ho ye pe ye wo president ye wo dam wom ye wo pilot dam am sezi nkan kekan mesiafo ye nzama bebre nti menye njeja ye ho ye fa ma menyinfo no na ye hwe population terms so ye do so sen ho nti owo da ye na ye ja etim na akam na sabi nzama kitikiti bi otwenyan san enukum na aze oyi na waye de na mesiafo ye kwenyenyim obandama obobua omanu mpuntu pocho medase eti anti mesi mami bi se manu ye be na ya sorry so sa senya tech for no mu ye wechire wono ye be na ya sorry se enti mbi se manu de na ye be yetumi ade aboa ye hu amomehu say yes ye man na say ye ba up no ye and because me de na me kan no if you say there mitumi obia asset ni mebusi wo ene me ye bibia bi madam de dey no make sure say ya say den aba back me mo fa o mu me masem no e fa nje me right in yes ma yebo tum ya ye na ye tum ye gina de ma pempenzu onye den se wa sorum na ye besia da wonyim diedi very good wari dwen asor no ho aka ho bi for wa dwen kire ko e wa adwumem wari fa epo bi a ye bi e wo community ewo oma kro botema na sa ate de wori bodewur de ye kehie o ye kehie baby ye kehie no kobi na ka da wunyim diedi manye de awe bese especially bese atena ho mro koma abada bi but sometimes o mo ka kire ye waka na so you do bandam enti waka warankasa de wedi nse abada na re ofie enyankasa na ya ni aya ho akwadwefo kakra na so yo awukobra ya twan awukobra na baka bi kirem na bi wansu kobi na adwena wotuatua no usu tuetue fa bi ka ho na onzi mu basa anye ne dam na se de bi academy na chai de dam ko opportunity no ye luso mamayinfu na akoda awakosor na hen ya sensem enti bo na wankasa mo ho kwan na won fro de be di djuma enti keshem mayara kan do your self confidence thank you yenji yehundi na tumko na den fa de onu na oboboa ma amanu no mpuntu no waye osane ya adwene o man ho de mewo consensus ho mu na wokofo wudi no so oye fayo aha mamo bi anda mama okuni ndada na ma asorofo bi ndada mama onyanko bi ndada de ase bi wo ho pa ye discuss issue bi a na ya aka ye nyanko bodwun oso menka otina ho da bi ka
Okay. Me mo bin da no nka de asem tripo wedre ba no obobo mani na se me nka no wabo ma no ono mbo hen nti yesre de obi biara besiafo mesiafo titru wo beda ho na yedi wo nyimdi edi na yetumi ebu mani mu akodo no kra e wo se ne mama for makaza e say ne mothers no ye mothers on ma wutu e na mama no so de omo de aka wote no e say mothers ankase na egufi ase so wo hu but e be no aye be e na se nam si wo masi mama wo na ma omo 1 minute kwato so enti no pese ne obenya so a me wo mo nze me so me wo enti no ma me read this short comment on Facebook na say yen find sorry sister Abdurrahim Zakai was say women and I'm read okay also women are very great in terms of ideas nyame sure what if you have the idea bia pe no mo hwe me but nyame sure so this same way e dey aba but certain me pesa I say, but sad thing is that most of them are not aware of this. I always steal their ideas. Okay. I'm reserving a comment answer. Abdul also says, I say, Madam Abna is a very great woman. She has a doctor. She has a doctor and an engineer as her daughters. Oh, okay. Enti o doctor o engineer ene ntemi kan sisi ko ofin so obi ada no do no obi ada wodo se obi ada he enti fosu koko say good topic for me. I mean Esha ni la te join me live on Facebook Abdul Ganyinu Muhammad honorable Ganyinu se na ma friend na wo fi mi no honorable Ganyinu yo onyami so se oni mi ehwe Emmanuel Kwesi Boachi onso ni ehwe Joe Tambil ono so woni hwe enti abusia aha sei na ebre ma kwani edi dwumede ni nyina so aka je se Friday die omodia na otina wo no mo so wo so ani age esi etimi make a weekend no COVID-19 no COVID-19 no we have to enjoy and this is how I na betimi ide afa so I enjoy your weekend no nyame sure so when you bre ede share me and ne Ideas TV enti maka cho say Tuesday Thursday Saturday 6 p.m. It's showbiz buzz. Sabe about tuntum no better no di kokonsa bebrebe no ha. Sika woman or the Bible West Side the Script Entertainment Show. Wednesday, Friday, Saturday exactly 5 p.m. Or no so the Bible then still be Jimmy show no so 5 p.m. Music box baso nyankopon ya adoma 2 p.m. Yes 2 p.m. ya bra Access Studios na wode bro nyankopon show bibia medin de nana ama boduwa Uncle Felix ni wechirfo nyami show bibia MC nyami shiramo nyankopon bra Monday ya besan so Asia. Welcome to Kingsman Classic Shiswan in Ghana. Dwumadze idin we ya mpobwa. Mpobwa sort ya desert, loafers, slippers na de. Say pem works na da ebo Emmanuel into bracket Kingsman Classic Shiswan or Facebook and me product ya ebun pem location so me wa agrek. Me no me 0247 40 39 80 with us made in Ghana from Kingsman Classic Shiswan.